Pauna Bazar gi BT Road talai ba khongup yonba dukan building ningkhai bada miyoi ama sire ahum na sokle. Manipur Public Service Commission gi lakliba me taranithoi nongmaijing numita pangthokani haina tauramba MCSCC prelim exam matam kaktani yeithokre haina group reference na khanghalakti. Liquid nitrogen plant season aduna chahiya sigi jun tha fawda sangom marang kaina fanghanana ba honaragani haina veterinary and animal husbandry director Dr. Hayes Chaubana dokre. Amasung tha sigi tara manga fawgi manungda fangfam thokba machine sing yan thokta tarabadi akan bukhongjang changsilagani haina All Manipur SMAM scheme 28 and 19 ge beneficiaries committee na phungdoragli. Ma'am Kurumzari, Adam Ningbiri Impact News ni ay kangin bam thoy no henbi hauze pungja se phawbugi maroi ba pawsing miam da pizari. Flyover bridge ki makha thangba BT road pareng da hangba khongup yonba dukan amagi building ningkhai bada miyoi ama sire ahum sokle. Thokdok thokpham da Mahut Minister TH Shyam Kumar na yengsinkre. Thokdok asigi matang da amadi chahi yamlaba building sing asigi mathakta department ki maikei dagi lokhat pham thokpa khongthang lokhat kani haina minister na phongtokre. Thokdok asi ngasi nungthel pung mari rom taba adwaida pauna kaithel amadi kangjai bungi marakta leiba BT road pareng da hangba step su haina mingthon ba dukan amada thokibani chahi yamlaba dukan adugi mathak thangba saruk ninkhairaktura footpath ta chatpa miyoi singda siba amadi ashogapan yahonkibani thokdok adu da lekhidraba miyoi adugi masada saktakche amata yawram dabana masang maming khangba ngamdana rims ki mokta leire loinana ngasigi thokdok aduda ashogapan nangduna hospital asida analayang libam yoi ahum adudi mayang imphal ani longbidagi TH Kishan sandang senba maringdagi ML Sangkhu amasung hariba maringkhul asimaktadagi moson tangsilni Minister Shyam Kumar na mafam adu yengshilaba matung thokdok thokpham adugi paringda hangliba dukan singi record IMC dagi lokhatuna chahi yamlaba building sing asigi mathakta paikhatpham thokpa thabak chapchana lokhatkani haiki Election Code of Conduct Lairabasu Misi Mina Yaurakpana ECI dagi ayaba lauraga lengak ki maike dagi kari khongthang lokhat kadage habadu CM gatana duna khanaragani haiki Sima misi mina tholopurina si matang na koi atokpa decision ama ai onamasi misaga pau phongnaraga amadi Election Commission of India gi permission lawrakanda haiba tom thokpa state government gi tom thokpa state batu lokani haiduna ai Manipur gi praja miyamda milai kuthangda maduina kogi laiba imphal manung dukan phambiriba bara sanbiriba dukan mapusingna isa isana sabigiba dukan singa si jai kya sore masi mi laiba ya ya de habda madu khangdo bu yaduna ai akoina appeal tawji Nakalamanrom da Imphal Municipal Corporation ki konba mafam sing da leiriba building sing hayeng dagi hauna IMC gi mari lenaba authority singna karamba matam da sakhibano haiba adu yengsinba hauragani haina Mahut Minister TH Shyam Kumar na haikre Wafamasi ngasi numidang wairam News Secretariat talaiba mahaki office ta Mahut ki Director TH Hari Kumar amadi IMC gi Mayor L Lokeshwar yauna pangthokiba Paumi Singa unaba amada haikibani Shyam Kumar na makhata na haikibada ngasi BT Road ki Tampa Store manakta ariba building amaning khaibada miyoi ama sikhiba amadi miyoi ahum na asogapan nangkiba asi lengak asina hakjana lawi loinana Imphal City manung yauna Manipur gi tongan ba kaithel sing asi Election Code of Conduct hek loibaga mapalamdagi expert team ama yauna yengsangani adubu ahan bagi oina hayengdagi hauna IMC gi area asi hana yengsangadabani yengshinba asida asoiba leiramba sing asisu lenga ki maikedagi kari tawba yabage haiba adusu lepthokani haiki and the building si mayam singa si numit kharani sida koi Imphal Municipal Corporation dagi hayeng dagi koi laurani ownership mayam so kya da sagi beno rekosi khongkotla kanda tom thabak tu tawne duga koi gi masagi normally structure gi wangmada CGI sit tawga nakan tanungla torokpa sino jo ayambada koi lambi chapa mayam khodon khai ma su webani ninghai bi masam su webani thone da thodo ama thokki basi thamu sunga nuai te makha ta thoktana ba amadi elegant construction structures mayam singa si niyongi matungina sagalibra sagatarabra haibadu madu mi yang kanda adu siumba khudong thiba misimna yaw porina
तंगाई फदना लेपाकी इशूदा प्रजा की इशूदा अरी बिल्डिंग मैम सिंह अदु कोई करी तौबा याबगे दो कोई यंगलगा हुजी कोई खुदक्तगी कोई प्रिवेंटिव मेजर अमा कनाबसु कोई सोंदना मिबे मुसी कन्नबा अमदी प्रजा की कथेन फमी मैम सिंह थीना कोई यामना शांति ने फमनबा असि होनगने हाय Manipur Public Service Commission MPSC की लाखलीबा मे तरानिथोई नोंमाइजिंग निमित्त पांगथोकनी हाइना तौरंबा एग्जामिनेशन मतम कक्तने येथोखरे हाइदे हिरामसिगी मतंगदा मणिपुर प्रेस क्लब ता पाउमी सिंगा उनबदा ग्रुप ऑफ एस्पिरेंट्स हाइ नमिंग थोनबा लोपमगी कन्वेनर नि हाइबा अरविंद सलाम न फोंदोरकबदा एग्जामिनेशन असि येथोंगनबा मणिपुर हाई कोर्ट की जस्टिस एल जामिर न लुचिंगबा सिंगल बेंच समनंग असि राय ताखिबने मे कुंदा केस असि की हियरिंग तौररबा मतुंगदा एग्जामिनेशन की मतम लेपलगनी हाइदे अमदी MPSC ने एग्जामिनेशन की रूल एंड रेगुलेशन नियम चुमना तौदुना एग्जाम असि पांगथोकनबा होनबियो हाइना ग्रुप ऑफ एस्पिरेंट्स की माइकेदगी अपील तौरकले कोर्ट की ngasi राय अमना 2019 की MCS प्री पांगथोकतबदु एथोकी अखोइना एथोलसी कोर्ट चले मरम चपे हाइदी रूल से फन लेतबा मरोइना कंट्रोलर एग्जाम का सेक्रेटरी का ड्यूअल रोल लेबा 2016 सेम थिंग असी एग्जाम तौदना हुजिक कोर्ट सो डबल बेंच पेंडिंग लेबा केस ने अना अखोइना पामबदी पैखा येथोकप नते पाम थिंग नते पाम येथोकपा कइनोना रूल्स एंड रेगुलेशन लेतबगी लेगदबना अखोइना पैखा से येथोपियोने चचबनी मरम मोइदना 2011 16 की केस मन लाक्तनबा 19 दसो रूल्स एंड रेगुलेशन फन सेमगा एग्जाम से MCS एग्जाम से फन तौबीदुना अनोबा मखल की लिक्विड नाइट्रोजन प्लांट सिजनदुना चाही असिगी जुन था फावबगी मनुंगदा मियामदा संगो मरांग कायना फंगनना बहोनरगनी हाइना वेटरिनरी एंड एनिमल हस्बेंड्री डायरेक्टर डॉक्टर हेस चावबना फोंदोखरे प्लांट असिगी दमक लेंगाकना लुपा करोड़ अहुम रोम ताबा खुलाई नेदरलैंडगी चेनख्रे जुन था फावबगी मनुंगदा इंस्टॉल तौगदोरिबा प्लांट असिना पुंग अमदा संगोम हेना थोकपा सन मखल सिंगी फ्रोजन सीमेंट लीटर कुनमाथोइदगी कुनमंगा फावबा पुथोकपा ngamgani हाइखे वाफम असी थासिगी अहुमदगी हौदुना हप्ता अमा चुपना चथरकपा प्राइवेट आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन ट्रेनिंग लोइशनबगी थौरमदा फोंदोखिबने पोरमपाता लैबा ICTB कॉम्प्लेक्स ता पांगथोकपा थौरम अदुदा महांगना फोंदोखिबदा स्टेट असिगी ओइना लिक्विड नाइट्रोजन प्लांट मरी लैबगी मनुंगदा मथौ तौरिबा अनि असिना पुंग अमदा फ्रोजन सीमेंट लीटर 10 रोम तमक पुथोकपना मियामगी अपांगबा संगोम फंगहनबा ngamdana लाखले स्टेट असिगी ओइना चाही अमदा संगोम मेट्रिक टन लाख अनि मथौ ताबगी मनुंगदा मेट्रिक टन लिसिंग मरफुनिथोय खक्तमक पुथोकपा ngamle डिपार्टमेंट की ओइना मैन पावर वाटपना मरम ओइरगा AI वर्कर्स सिंगदा सनमचा कापगी नियम सिंग निंगथिना ताक्तुना स्टेट असिगी काचन कोया यौना संगोम मरांग कायना थोखनबा ngamba सन सिंग लोइनना बहोनरी सन लोइदुना सेंथोक लंबी लेननबगी इहौ अमा लाखलिबा असिदा मियामना सरुक याबिदुना हेना मरांग कायना संगोम पुथोंना बहोनमिनसी हाइना महाकना फोंदोखि प्राइवेट AI वर्कर्स थब इंखांग फंगजद्रीबा नासिंग ट्रेनिंग न सिंगबसु पास तौजरब कांगबु वेटरनरी की फील्ड असिस्टेंट ट्रेनिंग सिंगबा पास तौजरब कांगबु सिंग दा कोइगी मेन पावर अवार्ड पे लेबा इंस्टीट्यूशन अवार्ड पे लेबा मयाम छ लोइना फारे न वाइट स्टेट की याम इंटीरियर एरिया पर्टिकुलर इन द हिल एरिया सिंग दा कोइना थुंग यौसिन मंगमदबगी अवार्ड पे के खर ले न मसीदा कोइना प्राइवेट AI वर्कर्स सिंग सी मोइदा कोइना मोइन मसा का पैसे फजन तंबीरगा मोइदा कोइना इंसेंटिव खर पिबिरगा कुजु खुलाई पीरगा मदुगी लाइन सिदा खरे हेना अखोइना पांथोइबा अखोइगी स्कीम अखोइना संगोम की पोथोक मरांग कायना सेल्फ सफिशिएंस अखोइना पुथोंगनबगी मसिगी माइकैसिदा अखोइना संगसिनजरगा मसिगी ट्रेनिंग प्रोग्राम से पांथोगा तांग अहुमदा होबसी अखोइ ngasi लोसिनजबनी SMAM स्कीम 2018-19 की मखादा सब्सिडी ओइना फार्म मशीनरी इक्विपमेंट सिंग पीगनी हाइना सेल डिपॉजिट तौहनख्रगा ngasi फावबदा मशीन अमदी सब्सिडी पिथोक्तना लेरी थासिगी तरह मंगा फावबगी मनुंग बेनिफिशियरी की फंगफम थोकपा मिशन सिंग यंथोक्तबा तारबदी लोमी लूप अमदी सिविल ऑर्गेनाइजेशन कया का खुदसमनरगा अकनबु खोंजंग जंगसिलगनी हाइना ऑल मणिपुर SMAM स्कीम 2018-19 बेनिफिशियरीज कमिटी ना फोंदोरकले मणिपुर प्रेस क्लब ता पांगथोकपा पाउमी सिंगा उनबदा कमिटी असिगी जनरल सेक्रेटरी के ज्ञानेश्वरना 90% सब्सिडी ओइबा स्कीम असिगिदमा खंगलबा डिस्ट्रिक्ट अमममदगी बेनिफिशियरी कुंट्रा रोमना मशीन सिंग असि लौननबगी दमक सेल डिपॉजिट तौखि ममांग चहीदगी हौरगा चही असिगी मार्च 13 फावबा चथकिबा सेल डिपॉजिट तौबगी खोंथांग असिदा
beneficiary amana lupa lakh 12 yauna sel thikiba yauri ngasi fauba mission pithokna leiriba asigi matangda agriculture department ta hanglubada code of conduct lei hairakpada natana department asigi director na handak phangdrabasu mathang chahida lauro haina phangdorakhe central scheme asigi niyom gi matungina 90% subsidy pigadabani haina leirabasu state asigi oina 40% ti hantanabagi wafam ngangnarakpa laibak thibani haukiba miyamgi mifam amada CM masana 90% subsidy panghangani haina lauthokraga ngasina 40% ta hantharakpagi wafam lakliba asida nungaitaba phawi athuba matamda bari leinaba singi mathakta CM namit yeng changbiduna beneficiaries singi phangpham thokpa hak phanghanbiyu haina mahakna phongdokhi agriculture director scheme pariba agriculture commissioner minister fauda akoi hanjanana unhajarabani engine pithopiyo amasung subsidy pibiyo na sum talakpa matamjide makoisu tasengna nakoi gari toba lakpano haiba wafam lai adui mathakta director da akoina hanjanana wari je sanaba matamda ju makoina hantak nangdraga ju mathang chahi da lawro haiba karem nabai mong da ngangbire koi tasengna penjade farm machinery singji lakliba megi tang 15 phawbagi manungda karigumba pithokpidaba taragadi committee asina manipur da laiba lawmi lop amadi civil organization jinga tanajare haraga makhan makha kya agi akan makhongjang kya ama akoi lawmi lop ki hak phangnanabagi daungta akoi sanghenaba sem sajare chahi tara dagi tara taruk fawbagi manungda leiba angang singi oiba non residential camp ama social welfare department na sinduna manipur state bal bhavan khuman lampakta numit mangani chupna me kundagi kunmari fawba pangthoklagani saruk yaningba singna me tarani thoidagi tara taruk fawba age proof certificate amadi passport photo aniga loinana registration tawranaba department asana thadorpa chirol amana khanghlakli karamna private agency amana plastic waste singbu recycle tawduna anoba potlam sing saribage haibasida impact news ki reporter elangba musuk amadi camera person sapam henry ki akhanaba report ama मियामन नोंगमगी हिंगबगी पुंसिदा सिजिन्नरिबा पोटलम सेंगी मनुंगदा प्लास्टिक असि यामना मरोइबा मचाक अमा ओइदुना लाई प्लास्टिक पु नियम चुमना सिजिन्नदबा अमदि लोइसिल हौदबना मरम ओइरगा मफम कयादा साइखाइबना महौसागी खलदा अमरोमदन चाउन अकाइबा पीरी अदुबु इम्फाल वेस्ट डिस्ट्रिक्टकी सगोनबन सादोकपम लैकाइदगी सादोकपम इतोम्बी अपोकपा सादोकपम गुनिकांत कौबा मियोइ अमना एसजे प्लास्टिक एजेंसी हाइना मिंगथोनबा फार्म अमा इंसोक लिसिंग अनिगा तरेतगी हौना लिंखत्तुना मणिपुर की मफम कयादा चाइदुना लैरिबा सिजिन्नबा लोइरबा प्लास्टिक की पोटलमसिंग असिबु खोंगत्तुना रिसाइकल तौरबा मतुंगदा प्लास्टिक की अनौबा पोटलम कया सेम सारी योते थादे खोमा मयाम सिदगी अखोना प्लास्टिक लौनी हाइरगा समाय तौना खोंबा होगले अदुगा अखोना हाना तौजरमिसिति लेबर याममदे हाना लेबर मरी मुक्तनी हाना तौजरमिसे अदुदुगा प्लास्टिक से एनी काइंड ऑफ प्लास्टिक से अखोना सिदा पोरागा वॉल्यूम जे पिक्थरगा हाइबदी कटिंग मशीन हाना मशीन अमा लैको मा हाइरिबा मशीन सिना कलथलगा आइदी वॉल्यूम जे पिक्थरगा मपानदा थाबदंग ओरम हाना तौरमसिना प्लास्टिक असी मथंता तुम्बा ngamdabgi matakta mai tharagasu hakchangda sokadaba posak ama oibana maram oiraga karamna loisingedagi haibgi awaba amasu miyamda lairibani manipur gi oina lairiba plastic waste asi kanglon chumna loisinduna mahausa gi saktam kanbada achowa thodang lauriba agency asida ngasi phawa lainga ki maikaidagi mateng ama phawa pibiba laitri ana aduga bengna yamna mateng pangbirakhi adu amonda yamna helpful loige aduga subsidy gumba khoige sarkar dagi di phangba legide sum aina bank da tawraga hande moide pujabani ko बैंक तगी लनाई ओइना सेंथंग खरा लौथदुना लिंखतपा ngamkhiba agency asida ngasidi mioi nimfu henna thabak piduna imung manung pubagi achauba lambi ama piri अरेमा मतम मांगन दौ सरगुदी सिदा यावसलगा हम सेमगतनावा प्लास्टिक फैक्ट्री प्लास्टिक की छुंगबा मोंगा सेमनिंगे मणिपुरदा सुंबा इंडस्ट्री प्लास्टिक की को लैबसना कोइमिया याम कानै ने खल्ले खायदा नौ नौबा मणिपुरना सुंगजवा पोषक मयाम सिनबा फंगनी को लमदम असिगी मियामना
ꯌꯨꯝꯗ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯗ꯭ꯔꯕ ꯄ꯭ꯂꯥꯁꯇꯤꯛꯀꯤ ꯄꯣꯠꯂꯝꯁꯤꯡ ꯂꯩꯔꯕꯗꯤ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯑꯦꯖꯦꯟꯁꯤ ꯑꯁꯤꯗ ꯄꯥꯎ ꯄꯤꯕꯤꯌꯨ ꯑꯔꯦꯝꯕꯗ ꯂꯪꯊꯣꯛꯄ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯩ ꯊꯥꯗꯣꯛꯄ ꯇꯧꯕꯤꯒꯅꯨ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯃꯍꯨꯠꯇ केजी अमदा लुपा 10 दगी तादना लेजगे हाइना इतोम्बिना मियामदा अपील तौरक्ली अखोना युमदगी थोलको प्लास्टिक सिंजे तसेंगनाय मयामदा हाइजनिंगबदी मफम बोरागुंबा नत्रगा बिनमदा फजना हापसनबिरगा नत्र बोरागुंबमदा हापसनबिरगा आइगी फैक्ट्रीदा पुबिरऊ अदुगा आइगी सिदा पोर ओइन ओन्थोबको गमला नत्रगा अखोइगी पाइप ओरो नत्रगा गमला सिजिगा ओन्थोनबा याय हाइजे अखोना आइना किलोदा 10 दा लौजेको अमरोमदना अतोप्पा स्टेटसिंगदा पॉलिथीन चेरंगसिंग असि खोंगतलगा कोइलास थाबदा सिजिन्नबा अदुगुमना मणिपुरगी ओइनासु पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट ना सिजिन्नगे हाइबगी वाफम लैरगदी एजेंसी असिना मथौ ताबा प्लास्टिक सिंग अदु सप्लाई तौबा ngangani haina mahakna makha tana phongdoraki स्टेट तौनरीबा कोइलास थाबदा यालगा बिटुमेनगे यालगा हाइदे कोइलास थाबदा सिनरीबसे अखोय मणिपुरदसु आई तौहनिंगे अखोय मणिपुरदसु करिगुम्बा तौबा तारदे अखोय पीडब्ल्यूडी ओरो मागी कंसल्ट डिपार्टमेंटुदा आइना हाइदे कितंग हाइदे मणिपुरदा हाइदे चाइरगदा लैरगदा हाइतारेने हाइदे खुंदोपिनबसु लैतबा चाइरगदा लैरगदा प्लास्टिक हाइदे कवर नटगा पैकेजिंग सिंगसे आई फजना हाइदे अखोयगे कंसल्ट डिपार्टमेंट सिंगदा मोइना लौबिगनि हाइतादे आई फजना हाइदे सप्लाई तौबा ngamni सादोकपम इतोम्बिगी एसजे प्लास्टिक एजेंसीना मणिपुर लेंगा की मतेंग अमत याउदना हौजिक माई पागना संगसिलिबा खोंजंग असिदा करिगुम्बा लेंगा की माइकेदगी अहेन मतेंग खरा पिबिरगदी ngasi lamdam asida thoiba plastic waste की इशू असि लोइसिनबता नतना थबक फंगजबा मियोय क्या अमा थबक पीबगी हाइबा असौबा कानबसिंग असि फंगदौरी इम्पैक्ट न्यूज़ के दमक कैमरा पर्सन हेनरी का लोइनना पाउदम जरीबा इसा एलांगो मुसुक सादोकम लैकाय पोकपदगी हौना हक्सांगी फिबम सोइनाइरबा मसागी चही 18 लुम सुरबा सिटी एरो अपोकपा थोजु ngasi फाउबा लेंगा की माइकेदगी फंगफम थोकपा खुदोंचाबा अमता फंगदना लेरी हारिबा मियोय असिदा डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेस अथॉरिटी सनापति की माइकेदगी पांगबा याबा मतेंग सिंग पांगबगा लोइनना मखोयगी माइकेदगी फंगबा याबा खुदोंचाबा पुनमक फंगहननबा होनारगनी हारि ngasi सेनापतिदा लेबा डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेस अथॉरिटी की ऑफिस दा मसागी फिबम सोइनाइरबा एरो सिटी अमसंग महाकी इमुंग मनुंग यावना पाउमी सिंगा उनबा अमदा डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेस अथॉरिटी सेनापति की चेयरमैन नौटिनेश्वरी ना हाई सिटी एरो हारिबा मियोय असि डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेस अथॉरिटी सेनापति ना बार एसोसिएशन मणिपुर गा लोइनना सेनापति डिस्ट्रिक्ट के मनुंग चनलेबा ओइनाम विलेज दा पांगथोकिबा लीगल अवेयरनेस प्रोग्राम अमदा थेंगनरखिबनी हौजिक फाउबदा डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेस अथॉरिटी सेनापति की माइकेदगी महाकिदमक डिसेबल अमा ओइना फंगफम थोकपा खुदिंगमक फंगहननबा होनरी लोइनना सीजर हॉस्पिटल ना पाइखलिबा स्माइल ट्रेन की सरुक असिदसु हारिबा नुपा मचा असिगी माइथोंग असि सेमननबगी अना लायेंग दा मतेंग पांगननबसु हाइख्रे हाइ मराइबुक थीब आंगांग से मासे बेनिफिट फंगब्रा खोटब्रा हाइब मतमदा मखोय बेनिफिट कइमबा गवर्नमेंट दगी मोय करमना लौनी से खंद्रे खंगदबना मरम ओइदुना मागी बेनिफिट से फंगननबगी दमगदा सोशल वेलफेयर की मखादा लैबा बेनिफिट अमदि नालसागी स्कीम की मखादा ट्राइबल एलिवेशन स्कीम अमदि डिसेबल पर्सन सिंगदा फंगदबा बेनिफिट तो पीननबगी दमक मेंबर सेक्रेटरी मार्शल सादा अखोय रिपोर्ट तौजखरे मैनेजिंग डायरेक्टर सीजे हॉस्पिटल दसु अखोयना मागी स्माइल ट्रेन इंडिया की बेनिफिट एक्सटेंड तौबा यारगदी अखोयना रिक्वेस्ट अमा तौजखरे हौजि फावबगीदी अखोय पॉजिटिव रेस्पॉन्स लाक्तरी मरुअइना मागी डायरेक्टर स्कूल दसु अंगांग असिगी पीबा याबा एकेडमिक कैरियर द मतेंग पांगबा याबदो पीबीनबसु अखोयना डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेस अथॉरिटी ना इजखरे कंसर्न अथॉरिटीज खुदिंगमंगना फंगफम थोकपा अधिकार सिंगदो फंगहनबा मदु फंगनबो होनबदा मतेंग पांगबसे दरकार ओय एरो सिटी की अपोकपिना मखोई की लोंदा हाइबा वाफम सिंह की अर्थ हंतोकलदुना डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेस अथॉरिटी सेनापति की एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर कोशिया माउना हाई एरो सिटी असि पोकपदगी हौना मसागी माइथोंग यावना मखोंग अमसुंग मखुत सोइनाइना पोकलगलबा मिसकमनी महागासी सेनापति डिस्ट्रिक्ट की मनुंग चनलेबा पुरुल सब डिवीजन की तदुबी पीएस की मनुंग दलेबा 47 कारोंगी थिंगबा खुनौ विलेज तगिने महाग हौजिक सेनापति डिस्ट्रिक्ट की मनुंग चन लेबा ओइनाम हिल गवर्नमेंट हाई स्कूल दा क्लास 9 तमले चिंगी मनुंग हंजन लेबा मफमदगी ओइबना ngasi फावबदा लेंगा की माइकेदगी डिसेबल अमा ओइना फंगफम थोकपा खुदोंचाबा अमता फंगदना लेरी डिसेबल सर्टिफिकेट चु ममांग चही
1219 खक्तदा फंगले मरम असना लेंगा की माइकेदगी चप चाबा मिटिंग चंगदुना डिसेबल अमा ओइबगी फंगफम थोकपा खुदिंगमक फंगहननबा थबक पाइखथहनिंगी हाइना एरो सिटी की ममाना फोंदोखि नाकलमरम द सेनापति डिस्ट्रिक्ट की डीसी ऑफिस डिस्ट्रिक्ट असगी डीसी सोमोरजित नसु हक्चांगी फिबम सोइनाइरबा एरो सिटी अना लायेंगदा मतेंग ओइननबा हाइदुना लुपा लिसिंग कुनगी सेनफम सुतेंगबांग ओइना खुदसिनखि मखोई लोंदा हाइबनी सनापति चतब यादे खुंदी की पोकपसी खरा वागदौब माले हाइदुना मोइसी सनापति द कुमलए सनापति द कुमलक पकांदा डॉक्टर नेल्सन हाइना मान हाइए मासी प्राइवेट हॉस्पिटल अमा तौरगा लेबा जातने मदुदुदा पुबददी डॉक्टर न चेक तौबा कांदा असिदी नॉर्मल ओइना पोकपा ngамोय अंगांग सिदी ऑपरेशन तौद्रदी याररोय हाइना डॉक्टर न हाइरे हाइए अंगांग पोकलगा मागी फिबम से इचा चारमद्रे ममाइसु लोइना डिसफिगर ओइरे अदुगा मखुत अमासी लेरमद्रे अदुगा मखुत अमदुसु मागी फिंगर अनिंगाक्ता लेरगा मा पोए अदु ngakta natana magi khongrom dusu yengraga magi right side chidi just one big toe aduga khubi macha amangakta yauraga masi poe ubada yam nungai khide haina Skill and Entrepreneurship Development Program on Hand Embroidery gi matangda haukiba March tagi tha ani chupna chatharakpa training program ngasilotion kre Training program ase National Backward Classes Financial and Development Cooperation gi makhada Himkon Simla amadi Singjamai Chingamathakta leiba Relief Center for the Welfare of Differently Abled Persons na sinbani ngasigi assessment adu Imphal East ki manung channa Porompat Thawa Leirak Muslim Road amadi Imphal West ki Singjamai Pisum Leirak ta pangthoki Imphal East District ki Bamon Kampu Makha Lekai da leba Arun Misi da Chenaba Singh athuba matam da putho uhaiduna Misi asigi matang da semkiba JSC na ngasi miyam gi oiba mifam ama ngasi Bamon Kampu gi community hall da pangthokre miyam gi mifam adu da lamdam asigi tongan ba CSO singi luchingba amadi Human Rights Commission gi member Khaide Manisu sarukyaki Myanmar dagi India da kwa supari pusilakpa matamda import duty chadani fudagi hanthadaba taragadi Indo Myanmar gi lalolitik ta akaiba lakani haina tamu gi DC Myent Ten Ong na lalolitik ki matang da phongdokiba pangthokiba miphamda wafam asi phongdokre hairi Research and Information System for Developing Countries New Delhi amasung Manipur University gi Economic Department ki Professor Dr. Priyoranjan Gakutsam Nanduna Myanmar gi Tamu District Talaiba Border Trade Chambers of Commerce Tamu gi Conference Hall da pangthokiba Laibak ani gi officer sing yawbu mifam da wafam asi pukhalakhibani Mifam aduda ongna India amadi Myanmar Laibak ani gi marakta tawnakiba import export ki MOU da kwa supari import tawbada zero tax ohenkhi Myanmar da Khanghalamdana India na supari pusilakpa matamda 40% import duty lobana lalolba singda hena khudong chadaba mayokna hale Myanmar gi mi singna India da changba matamda ICP da immigration amadi customs ki check loiraba matung Imphal More lambi da leiriba Assam Rifles ki check post singda toina detain tawba asana Myanmar gi miyamna India da jalhaningdabagi machak oihale haina wakalakhi hairi Mipamaduda Mandalay gi Consulate General of India Nandan Singh Vaisora Yauna Border Trade Chamber of Commerce More Immigration Department Customs Department ki Officer Singh amasung Border Trade Chambers of Commerce tamu gi mihut kayana sarukyaki Manipur High Court ki judgment amana athingba leina sekmai turel manungdagi niyom gi wangmada nung lengoi pekpagi thabak chathariba asi mari lenaba Manipur lenga ki department na thingba ngamdrabadi sekmai gi miyam na chapchaba thabak lokhalagani haina sekmai protection committee gi vice president M Manoj na haikre wafam asi ngasi paumi gi team amaga yauna sekmai protection committee amadi advanced women society sekmai ga loina na hobjik oiriba sekmai turel gi fibam yengsin bachatpada haikibane Manoj na makha tana haikibada sekmai turel da makhal kaya gi mission season aduna turel manungdagi nung lengoi pekpagi thabak chatharakpa asina ngasidi turel asigi fibam asuki matik ahongba leire turel gi ichel fauba lepkhibadagi turel asigi nagyatta tariba miyam dasu jauna awaba mayongnare
Hiram asigi matangda Chief Minister masamakta mityeng changbinaba haikrabasu kanaba phangba ngamdre. Lengak ki mari lenaba loisang singsu usinadana leire maramasana committee asana niyom kaina changlakpa gari sing phagatuna mari lenaba department ta sinabagi khongjang asi changsinaba sem sabani haiki. National Green Tribal ne so muk sangmai turen da guhari gi thabak asi tawba yade haibagi athing mamasu leibani Manipur gi Flood Plain Zoning Act 1978 Manipur sarkar na chalai biduna turel singsi amuk ningthi na ngak sen libani Directorate of Environment na turel da guhari tawbasi mari leinaba authority gi clearance ama yaudrgadi no objection certificate yaudrgadi yade haina ngasidi sangmai turel gi phibam se asuki matik sokchen gi haibada oire ngasigi panbiri ba lengak asina sangmai turel gi hojik oiriba phibam sigi matangda amutana leinabiduna matam chana thabak lokhat biduna sangmai turel gi phibam asi amuktang phanbiyo maram sadana sangmai turel da kumdhara aga guhari tawriba miyoi sing ase ain gi chapchaba dandi pibiu adu nataba oitaragadi sangmai protection committee amasung advancement society loina tonga ba civil society sing khusamnaraga akoina ain gi wangmada guhari tawriba miyoi sing asigi mathakta action ama chathanaba sem sajare. Imphal Municipal Corporation ki manung chanalaiba Nambul Turel gi Torban Singh ngasisu miyam gi phatta haudi hundokpham oina sizinari. Hiramasigi matangda IMC gi maikaidagi mityeng changba leitri. Hiramasigi matangda Impact News ki reporter Khetrimayum Premchandagi report ama. Malemgi atoppa mafamsingda matamgi matungina missing hengalakpagum Manipurdasu nongmagi missing hengalakli adubu hengalakli ba missing ga chanagadaba thorang singdi mapung fana leitabana Manipurgi miyamna khudongcharaba kaya ama mayoknari khudongcharaba sing asigi marakta fatta haudi hundokpham leitabagi awaba sisu ama oiri adubu fatta haudi hundokpham leite haiduna afangba mafamsingda fatta haudi maruoina mapang oiba fatta haudi kaya langthokpana miyoiba khunaida kadai fawba sokhanbage haibasi miyamna tangai fadana khangbagi mathau tari Nambul Turel gi Torban Singh hojiksu fatta haudi singdana pik thandana leiri miyoi kayana mayumdagi purakpa fatta haudi sing yawba achauba chikhaw kaya ama turel mapal asida mirak narak yenglaga thadarambadagi hojikti fongna laktuna turel mapalda fatta haudi sing hundokpa haunarakli Nambul Turel gi nageta lariba Torban Singh ase hojik yamna phibam sadana leri maruina kogi fatta haudi kayana pithanduna leri aduga tongan club sing amadi tongan loop singna kogi maruina amora kai hundukpi no koi bagi phibam luna na thamada dum sumuteng pangbiu haibana chingba kogi banner sing thetuna thamlabasu hariba mafam asidina hena haibitare hariba mafam asidina hena dum fatta haudi sing langchinduna kogi turel sibu hena mona bagi adu mbaso maram mori IMC gi oina Cleanliness and Sanitation Bylaws 2011 haibitare IMC gi masigi matungina mafam zadana patauri hundokusingda fine 10 ba mafam zadana ban thokshen ba amadi poster na posingda fine 10 bagi dumlaba law sebasu ngasi fawda IMC lok tabadagi asugumba thorusing asi tatana tholakpani haibase akogi hamma tholoroi maramdi Nambul Turel gi Torban leba mafam singda amopatana pik thale mafam khudimaki haibitare mafam amakhak anikhak ahum khangatabida mafam ayamada kogi patauri singasi pik thana leri Pawum sumaina kogi Nambul Turel mapandane fatta haudi mem tharabase thogi anakpuda leiba yum tariba singse sina ayamba tawbra atopa misula tawbra kamai tawbun masise masi sumai tawbani akoigi nungdang gumba kari gumba adi ayu walking lakpa gumba da sum yam chawba nate macha thadaramaga mi mayam thadaramni yam khalakpado ahong se happen moina ga tharaba lakpa matam na habitare sida turena tar matunga turena gi chendagi bisina kogi loktak patta mosal lakpa adu sanatana turela se masak Tihanba amal turel se khugi lena ke ama thokpa yabagi othokpa lei baitare ado sugum mosing se awareness haba sai masi khugi miyam da leitire khanbi bra haibadi turel thadaraga di ama posing se kasu tawro habi wakhan leibi bazala kari habi ningi masigi matang da aina haijening base makhoi ju khangdaba nate khangi pora aga si thadarambaji thadaba mi yenga thadarambanina ye sipata hokti se leibanina ina adu aina haijening badi mafam je da ko kainomtang sembiraga municipality na puthokpa yabani khangte natraga mai ko hauraga chakthombani khangte aduguma tawbiramagadi ngasai gi government gi ju phare public gi ju phare lokta gi ju phane khalle
ꯐꯠꯇ ꯍꯥꯎꯗꯤ ꯍꯨꯟꯗꯣꯛꯐꯝ ꯃꯇꯤꯛ ꯆꯥꯅ ꯁꯦꯝꯕꯤꯕ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯁꯨ ꯂꯩꯉꯥꯛꯅ ꯈꯟꯅꯕ ꯌꯥꯕ ꯋꯥꯐꯝ ꯑꯃꯗꯤ ꯑꯣꯏꯔꯤ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅ ꯋꯥꯈꯜ ꯇꯥꯗꯨꯅ ꯏꯁꯥꯗꯒꯤ ꯍꯧꯔꯒ ꯃꯐꯝ ꯆꯥꯅ ꯑꯃꯣꯠ ꯑꯀꯥꯏꯁꯤꯡ ꯍꯨꯟꯗꯣꯛꯄꯒꯤ ꯋꯥꯈꯜꯂꯣꯟ ꯂꯩꯇ꯭ꯔꯒꯗꯤ ꯂꯩꯉꯥꯛꯅ ꯊꯧꯔꯥꯡ ꯀꯌꯥ ꯄꯥꯏꯈꯠꯇꯨꯅꯁꯨ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯀꯥꯟꯅꯕ ꯐꯪꯂꯣꯏ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅ ꯇꯉꯥꯏ ꯐꯗꯅ ꯈꯪꯍꯟꯕ ꯌꯥꯕ ꯋꯥꯐꯝ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯔꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯎꯕꯤꯔꯤꯕ ꯑꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯅꯝꯕꯨꯜ ꯇꯨꯔꯦꯜꯒꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕ ꯐꯤꯕꯝ ꯑꯗꯨꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯐꯤꯕꯝ ꯑꯁꯤ IMCꯒꯤ ꯃꯥꯏꯀꯩꯗꯒꯤꯁꯨ ꯌꯦꯡꯁꯤꯟꯕ ꯉꯝꯗꯦ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯦꯟ ꯄꯥꯋꯔ ꯋꯥꯠꯄꯒꯤ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯂꯕ ꯈꯨꯗꯣꯡꯆꯥꯗꯕ ꯂꯩ ꯍꯥꯏꯅꯁꯨ IMCꯒꯤ ꯑꯣꯐꯤꯁꯤꯌꯦꯜꯁꯤꯡꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈꯤꯕ ꯂꯩꯈ꯭ꯔꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯂꯩꯉꯥꯛꯅ ꯑꯊꯨꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯃꯤꯠꯌꯦꯡ ꯆꯪꯗ꯭ꯔꯒꯗꯤ ꯇꯨꯔꯦꯜ ꯑꯁꯤ ꯃꯥꯡꯈꯤꯕ ꯌꯥꯕꯒꯤ ꯃꯊꯛꯇ ꯂꯣꯛꯇꯥꯛ ꯄꯥꯠ ꯑꯁꯤꯁꯨ ꯅꯣꯡꯃ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯅꯣꯡꯃꯗꯤ ꯃꯥꯡꯈꯤꯕ ꯌꯥꯕꯒꯤ ꯑꯀꯤꯕ ꯂꯩꯔꯤ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅꯁꯨ ꯂꯩꯉꯥꯛ ꯉꯥꯏꯕꯒꯤ ꯃꯍꯨꯠꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯇꯨꯔꯦꯜꯗ ꯄꯣꯠꯊꯥꯔꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯁꯣꯛꯍꯜꯂꯤꯕꯁꯤ ꯀꯅꯥꯅꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯏꯁꯥꯅ ꯏꯁꯥꯕꯨ ꯁꯣꯛꯍꯟꯖꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯋꯥꯐꯝ ꯑꯁꯤ ꯈꯪꯕꯒꯤ ꯇꯉꯥꯏꯐꯗꯕꯗꯤ ꯑꯗꯨꯃꯛ ꯂꯩꯔꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯏꯝꯄꯦꯛ ꯅ꯭ꯌꯨꯁꯅ ꯄꯥꯎꯗꯝꯖꯔꯤꯕ ꯈꯦꯇ꯭ꯔꯃꯌꯨꯝ ꯄ꯭ꯔꯦꯝꯆꯥꯟ ꯏꯝꯐꯥꯜ ꯃꯇꯥꯡ ꯁꯥꯏꯁꯇ ꯕ꯭ꯔꯦꯛ ꯑꯃ ꯂꯧꯖꯒꯦ ꯕ꯭ꯔꯦꯛꯀꯤ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯑꯅꯥꯜ ꯐꯨꯔꯨꯞꯀꯤ ꯉꯥ ꯐꯥꯕꯒꯤ ꯀꯨꯝꯍꯩ ꯀꯝꯃ꯭ꯌꯨꯅꯤꯇꯤ ꯐꯤꯁꯤꯡ ꯗ꯭ꯌꯨꯊꯟ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯈꯤꯕꯒꯤ ꯑꯈꯟꯅꯕ ꯔꯤꯄꯣꯔꯠ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯃꯥꯂꯦꯝꯒꯤ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯏꯄꯥꯎꯁꯤꯡ ꯄꯨꯗꯨꯅ ꯂꯥꯛꯆꯒꯦ ꯏꯝꯄꯦꯛ ꯅ꯭ꯌꯨꯁꯄꯨ ꯃꯤꯠꯌꯦꯡ ꯇꯥꯗꯨꯅ ꯂꯩꯕꯤꯌꯨ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃꯨꯛꯀ ꯍꯟꯅ ꯇꯔꯥꯝ ꯅꯣꯛꯆꯔꯤ ꯋꯥꯂꯤꯇꯟ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯕ ꯄꯥꯎ ꯃꯤꯌꯥꯝꯗ ꯄꯤꯖꯔꯤ ꯑꯅꯥꯜ ꯐꯨꯔꯨꯞꯁꯤꯡꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯉꯥ ꯐꯥꯕꯒꯤ ꯀꯨꯝꯍꯩ ꯀꯝꯃ꯭ꯌꯨꯅꯤꯇꯤ ꯐꯤꯁꯤꯡ ꯗ꯭ꯌꯨꯊꯟ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ ꯍꯤꯔꯝ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯏꯝꯄꯦꯛ ꯇꯤꯚꯤꯒꯤ ꯀꯦꯃꯦꯔꯥꯃꯦꯟ ꯅꯥꯃꯔꯥꯛꯄꯝ ꯕꯤꯁ꯭ꯋꯖꯤꯠ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯔꯤꯄꯣꯔꯇꯔ ꯒꯤꯠꯇꯒꯤ ꯄꯥꯎꯗꯝ ꯑꯃ ꯑꯅꯥꯜ ꯐꯨꯔꯨꯞ ꯂꯝꯗꯝ ꯑꯁꯤꯗ ꯈꯨꯟꯗꯥꯃꯤꯟꯅꯔꯛꯄ ꯐꯨꯔꯨꯞꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯔꯛꯇ ꯃꯁꯥꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯂꯣꯟ ꯆꯠꯅ ꯂꯣꯟꯆꯠ ꯂꯥꯏꯅꯤꯡ ꯂꯥꯏꯁꯣꯟ ꯅꯥꯠꯀꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯀꯨꯝꯍꯩ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯐꯤꯖꯣꯜ ꯂꯩꯖꯕ ꯐꯨꯔꯨꯞ ꯑꯃꯅꯤ ꯐꯨꯔꯨꯞ ꯑꯁꯤꯅ ꯉꯁꯤ ꯐꯥꯎꯕꯗ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯍꯜ ꯂꯃꯟ ꯍꯥꯛꯇꯛꯇꯒꯤ ꯆꯠꯅꯗꯨꯅ ꯂꯥꯛꯄ ꯉꯥ ꯐꯥꯕꯒꯤ ꯀꯨꯝꯍꯩ ꯀꯝꯃ꯭ꯌꯨꯅꯤꯇꯤ ꯐꯤꯁꯤꯡ ꯗꯨꯊꯨꯟ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯇꯨꯅ ꯂꯥꯛꯂꯤ ꯀꯨꯝꯍꯩ ꯑꯁꯤ ꯃꯄꯨꯡ ꯑꯣꯏꯅ ꯂꯧꯎ ꯁꯤꯡꯎꯕꯒꯤ ꯊꯕꯛ ꯍꯧꯗ꯭ꯔꯤꯉꯩ ꯑꯃꯗꯤ ꯏꯟꯖꯥꯡ ꯅꯥꯄꯤ ꯊꯥꯗ꯭ꯔꯤꯉꯩꯒꯤ ꯃꯥꯡꯑꯣꯏꯅꯅ ꯃꯦ ꯊꯥꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯄ ꯀꯨꯝꯍꯩ ꯃꯈꯜ ꯑꯃꯅꯤ ꯑꯅꯥꯜꯒꯤ ꯇ꯭ꯔꯥꯏꯕꯒꯤ ꯏꯄꯥꯄꯨꯁꯤꯡꯅ ꯄꯥꯟ ꯂꯧ ꯌꯥꯜꯂꯒ ꯃꯩ ꯊꯥꯕ ꯂꯣꯏꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯁꯪ ꯁꯥꯕ ꯃꯪꯈꯣꯝꯕ ꯂꯣꯏꯔꯒ ꯃꯦ ꯊꯥ ꯐꯥꯔꯁꯠ ꯋꯤꯛ ꯑꯁꯤꯒꯨꯝꯕꯁꯤꯗ ꯆꯍꯤ ꯈꯨꯗꯤꯡꯒꯤ ꯐꯧ ꯊꯥꯔꯝꯗꯥꯏꯗ ꯐꯦꯁꯇꯤꯚꯦꯜ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯅ ꯖꯩ ꯊꯥꯕ ꯆꯠꯁꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯈꯨꯟꯖꯥ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛ ꯍꯧꯅꯔꯒ ꯖꯩ ꯂꯧꯔꯒ ꯅꯣꯡꯃ ꯖꯩ ꯂꯧꯋꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯍꯤꯡ ꯑꯃ ꯂꯩꯔꯒ ꯑꯍꯤꯡ ꯆꯨꯞꯄ ꯊꯕꯛ ꯀꯔꯤ ꯀꯔꯤ ꯁꯨꯔꯒ ꯑꯗꯒꯤ ꯍꯦꯛ ꯅꯣꯡꯉꯥꯟꯕꯒ ꯖꯩꯕꯅꯤ ꯉꯥꯁꯨ ꯆꯠꯄꯤ ꯇꯨꯔꯦꯟ ꯇꯨꯌꯥꯡ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯝꯗ ꯂꯩ ꯑꯗꯨ ꯃꯇꯝꯗ ꯉꯥꯁꯨ ꯃꯈꯜ ꯌꯥꯝꯅ ꯂꯩꯕꯅꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯥꯟꯗꯤ ꯂꯩꯇꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯥꯟꯒꯤ ꯅꯍꯥꯔꯣꯟꯁꯤꯡꯅ ꯄꯣꯏꯖꯟ ꯃꯈꯜ ꯃꯈꯥ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯔꯒ ꯉꯥꯁꯤ ꯄꯨꯔꯥ ꯃꯨꯠꯍꯟꯈ꯭ꯔꯦ ꯀꯝꯃ꯭ꯌꯨꯅꯤꯇꯤ ꯐꯤꯁꯤꯡ ꯗꯨꯊꯨꯟꯒꯤ ꯊꯧꯔꯝ ꯑꯁꯤ ꯃꯄꯨꯡ ꯑꯣꯏꯅ ꯆꯛꯄꯤ ꯇꯨꯔꯦꯜ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯇꯨꯔꯦꯜ ꯑꯁꯤ ꯈꯣꯡꯅꯨꯡꯗ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯄ ꯉꯥ ꯐꯥꯕꯒꯤ ꯀꯨꯝꯍꯩꯅꯤ ꯀꯨꯝꯍꯩ ꯑꯁꯤꯒꯤꯗꯃꯛ ꯂꯝꯗꯝ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯃꯐꯝ ꯀꯌꯥꯗ ꯈꯨꯟꯗꯥꯈ꯭ꯔꯕ ꯑꯅꯥꯜ ꯐꯨꯔꯨꯞꯀꯤ ꯃꯤꯑꯣꯏꯁꯤꯡꯅ ꯑꯀꯛꯅꯕ ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯑꯃꯗ ꯑꯃꯠꯇ ꯑꯣꯏꯅ ꯄꯨꯟꯒꯅꯤ ꯇꯨꯡꯗ ꯆꯛꯄꯤ ꯇꯨꯔꯦꯜꯒꯤ ꯈꯣꯡꯅꯨꯡꯗ ꯉꯥ ꯃꯔꯥꯡ ꯀꯥꯏꯅ ꯂꯩꯕ ꯃꯐꯝ ꯆꯥꯕ ꯃꯐꯝꯗ ꯆꯠꯇꯨꯅ ꯀꯝꯃ꯭ꯌꯨꯅꯤꯇꯤ ꯐꯤꯁꯤꯡ ꯗꯨꯊꯨꯟꯒꯤ ꯀꯨꯝꯍꯩ ꯑꯁꯤ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯂꯤ ꯆꯠꯂꯤꯕ ꯆꯍꯤ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯁꯨ ꯑꯅꯥꯜ ꯈꯨꯂꯦꯟ ꯋꯨꯟꯆꯣꯛ ꯀꯃꯤꯇꯤꯅ ꯁꯤꯟꯗꯨꯅ ꯆꯥꯟꯗꯦꯜ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛꯀꯤ ꯑꯅꯥꯜ ꯈꯨꯂꯦꯟꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡ ꯆꯟꯅ ꯂꯩꯕ ꯉꯥꯇꯦꯡ ꯄꯔꯥꯒꯤ ꯁꯔꯨꯛꯇ ꯆꯦꯟꯕ ꯆꯛꯄꯤ ꯇꯨꯔꯦꯜꯒꯤ ꯇꯣꯔꯕꯥꯟꯗ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯈꯤ ꯃꯐꯝ ꯑꯗꯨꯗ ꯑꯃꯠꯇ ꯑꯣꯏꯅ ꯄꯨꯟꯗꯨꯅ ꯑꯍꯤꯡ ꯌꯥꯔꯦꯛꯇꯨꯅ ꯅꯨꯃꯤꯗꯥꯡꯒꯤ ꯃꯇꯝꯗ ꯉꯥ ꯐꯥꯅꯕ ꯑꯅꯥꯜ ꯂꯣꯟꯗ ꯊꯥꯕꯨ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯖꯦꯂꯦ ꯀꯧꯕ ꯎ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯎꯔꯥꯁꯤꯡ ꯌꯥꯎꯅ ꯉꯥ ꯐꯥꯅꯕ ꯄꯣꯠꯂꯝꯁꯤꯡ ꯁꯦꯝ ꯁꯥꯈꯤ ꯅꯣꯡꯉꯥꯜꯂꯕ ꯃꯇꯨꯡ ꯑꯌꯨꯛ ꯑꯉꯟꯕꯗꯒꯤ ꯍꯧꯗꯨꯅ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯅ ꯉꯥ ꯐꯥꯅꯕ ꯄꯣꯠꯂꯝꯁꯤꯡ ꯁꯦꯝ ꯁꯥꯕ ꯃꯁꯤ ꯂꯣꯏꯔꯕ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯅꯥꯠꯀꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯐꯤꯖꯣꯜ ꯁꯦꯠ ꯆꯥꯗꯨꯅ ꯆꯠꯅꯕꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅ ꯇꯨꯔꯦꯜꯒꯤ ꯏꯆꯦꯜꯗ ꯊꯥꯕꯨ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯖꯦꯂꯦ ꯀꯧꯕ ꯎ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯎꯔꯥꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨ ꯀꯛꯅ ꯌꯩꯗꯨꯅ ꯄꯣꯛꯍꯜꯂꯒ ꯃꯗꯨꯗꯒꯤ ꯊꯣꯛꯂꯛꯄ ꯃꯆꯨꯝ ꯑꯗꯨ ꯏꯆꯦꯜꯗ ꯆꯦꯟꯊꯍꯟꯗꯨꯅ ꯉꯥ ꯐꯥꯕꯒꯤ ꯊꯕꯛ ꯆꯠꯊꯩ
ओइबना तुरेंदा पोइजनस सिनरगा फजन अखोइगी मीदा केमिकल फतबा सुमाइना थोहनबसे अखोइ याम फते अवॉइड तौख्रसे हाइना फॉरेस्ट दगी रूट्स मयाम बक्स मयाम गुम्बसे सुमाइना कलेक्ट तौरगा अखोइ सिनबनी अदुना सि करिसु इफेक्ट लेतबनी मी ओइबा अखोइ हिंबसिसु हकचांग फन्ना पुंसीदा हिंबा ngamgani थाइनेगी ममांगैदे पाइपुगी तोरंबा थबक मखाय दोंगसि अखोइना खुम एरिया नजा नुपी नुपा पाथोक्तबसे अखोइ याम हरावजे अदुगा महोसादिदि अजुगंता तौबने अदुबो ngasiदि खरा ngarang ahing nong chubagi खरा अखोइ थेंखरे फारबा ngasing adu thong thaktuna amato oina chamin thangmine madu loiraba matungda anal phurukki myoising adumak magi khulda hanaki masina anal phurukki community fishing duthun hairiba kumai asigi mapung oiba saktam moire New Delhi Institute of Management की मीटिंग मखादा Manipur Institute of Management Studies न सिंधुना Employability Skills and Career Path for the Youths of North-East India हाइबे हिरमदा नोमुगी ओइबो वर्कशॉप अमंग असि पांगथोखरे हाइबो वर्कशॉप असि Manipur University की कैंपस द लेबा Manipur Institute of Management Studies MIMS की कॉन्फ्रेंस हॉल दा पांगथोखिबने वर्कशॉप असिदा Manipur University की एडमिनिस्ट्रेटर जर्नल सिंह न हाई माइ पांगनब होनबदा निंहनब लेतना होनब तंगाई फदे थौरमदुदा मसक नायरब मियोय सिंह सरुक यारदुना हिरम असिगी मतंगदा वाफम कया फोंदोकनखि लमदम असिदा थोकपा थौदोक वाथोक कयादा अचौबा थौदांग लौदुना लाक्लिबा नोंगचुम इम्फाल पलेम इमा अपुनबा लोब निम्पाल गिमरी सुबा मपोक कुमोन ngasi उरिपो खुमन थिम लेकाइदा पांगथोखरे लेकाई असिगे कम्युनिटी हॉल दा पांगथोखिबा थौरम असिदा सरुक याखिबा मपी काउंसिल की प्रेसिडेंट एन बिमोल न फोंदोखिबदा मणिपुर की पुवारी की थौदोक कयादा लमदम असिगी नुपी ओइबी सिंगना अचौबा थौदांग लौखिबा अदुना मणिपुर बु कंदुना लाखिबने अदुबु ngasi लमदम असिगी नुपी सिंगदा होंगलक्लिबा साजत लिचत असिना मणिपुर की अपुनबा सक्तम अमदी मचामसु ओइबा सिंगबु ngakpa ngamgadoribra haibasi wahang ama hangningai oirakle तंजासिदा मयुम पालबा नुपा नुपीना नौना अतोपा नुपा नुपीगा लौना लेनबा याई हाइना सुप्रीम कोर्ट ना अयाबा पिरकली मसिनसु नुपा नुपी सिंगना का हेनबा थबक तौबदा थौना हाबले सुप्रीम कोर्ट के वाफम असि मणिपुर खुनाइगा यामना तायोनबा ओइबना चनदनबा होनबा ताई हाइखि मयुम पालबा नुपी सिंगा मयुम पालबा नुपा सिंगा मरी लेनबदा आइनगे अयाबा लई हाइदना वाफम अमसु थंबिरे मसिदा मनिंग तमबा पामजरिबा नुपी सिंग मनिंग तमबा पामलिबा नुपा सिंग अदुददी हेना अखोइगी मदुना मथौना अमा हापीबदौना तौरपगी वाखलोन सिलाए अदुगुंबा चटनबी सिंगदो अखोइगी मणिपुर की ममांगगी लेजरंबा कल्चर सिदा मदु पुसिलकलकांदा ngasiदी मदुबु चटनबी अमा होइना आई थाक वांग नुपी की स्टेटस ओंथोप यारनबगी पॉलिसी मैम अखोई मणिपुर इमा अफब मखलगी चनम लौसनबम थोपरा इंडिया की चनरगसु अखोई मणिपुर मधु चनब सुया यारोगी आइन अखोई सेम गमनब अखोई फिरेप लौद्रगदी तुंग लाप मिरोनसिंगददी मणिपुर होरकदौरिब अखोई चारोन सुरोनसी करम चारोन सुरोन लाकदगे हाइबसे अखोई मुन्न खंगमिनब चंग सुप्रीम कोर्ट ने एक्सीडेंट सोकपदगी लंबी द लेरंबा सखंगदब मियोय अमा हॉस्पिटल द पुखतपदा पुखल्लुब मियोय सिंग अदु अवाफम द ताहनबा यारोय हाइजरबसु एक्सीडेंट द सोकपदा लेरंबा असोकपा अमा हॉस्पिटल द पुखल्लुब मियोय अनि अवाफम द ताहले हाइना लंबोय खुंगनांगखोंग अपुनब नुपी लुपना लुपकी सेक्रेटरी एल चित्राना हाइरे हिरमसिगी मतंग दंगसि लंबोय खुंगनांगखोंग द लेबा इमोइनु संगलेन द पांगथोखिबा पाउमिसिंग उनबा अमदा महागना मखाताना हाइ चाही असिगी अप्रैल 9 अमसुंग 9 की लोनबा अहिंगदा लंबोय खोंगनांग खोंगी लंबी अमदा तादुना लेरंबा अशोकप मियोय अमबु लेकाय असिदगी मियोय मरी न मतेंग पांगदुना रिम्स हॉस्पिटल दा पुखतखि अदुबु लाइबक थिबदी अशोकप अदु लेखिद्रबनी मियोय असिना लेखिद्रब मतुंगदा ngasiदगी निमित खरनी ममांगदा अशोकप अदु मतेंग पांगखिबा लेकाय असिदगी कांगजम रतन कुमार अमदी टीएस मार्टिन हाइरिबा मियोय अनि असि पुलिस न समवन तौरखि लोइनना कांगजम रतन कुमार बु ngarang lamfel पुलिस की टीम अमना महा की दुकान दगी फादुना तमथीना फूरगा थादोरखिबने
पुलिस के असिगुम्बा थवोंग असना मरम ओइरगा अवाबा तारबा मियोइदा मतेंग पांगनिंगबा मियोइसिंगदा चाउना निंगहनबा अमसु पोखले हाइखि सुमाइना सो पल्लगा तारगा लेरंबा मिसक मियोइसे मतेंग पांगबदगी आंगांसिंगसिना पुखटपगी थौदोकसिदा ngasi khudong thiba kaya amasu tarabanina laikai asida matung manau ambu hanna accident tawrakpa misak miyoi khudingma akoi laikai gi misak miyoi singsina akoi police ta natragana gi rims ta pukhatpa matam sida akoi pukhatningdaba hanna phawbada yengningdaba gi thawong ama khak laikai sida tasengna yamna chauna mami tare Europe, Latin America, amadi Asia gi mafam sing da ladiba Maoist loop sing namagi magi lebak da Maoist ki lal haubu khomang chausin naba chausil hanba ngamlakle haina Maoist Communist Party Manipur na phongdorakle aina thinkrabal lal haulu basina thadorpa cherol da party asinasu Manipur da lamyanba irabot ki wakhalol adu makha samthabada natana honglakliba matam gi phibam singa susinaba mawang da semgatuna nauna yawal lal haugi damak semsari International Communist Movement gi General Program ama semba ngamnana ba hotnabada Maoist Communist Party Manipur na achauba thodang laugani hairakli Sanapati District ki DC Office ta Legal Act Clinic ama ngasi district adu gi Legal Services Authority gi Chairman A Nautune Serena hangtokre Legal Act Clinic adu hangtokpaga loinana District Legal Services Authority Sanapati gi Chairman A Nautune Serena hai District asida asigumba Legal Act Clinic ama hangtokpa asina district asigi prajasingda loga mari leinaba hiram kayagi matangda khangba amasung tathok tasin taunabada chauna kanaba piba ngamhalagani haiki DM College of Teachers Education Imphal na TECQ Dental and Implant Center Chingmerunga Kursam Nadura DM College of Teachers Education Imphal gi trainees singi oiba free dental camp ama pangthokre curriculum gi saruk ama oina college asigi campus ta pangthokiba camp aduda trainee chani na check up tokhi amadi makhoi da hidak langtaksu lemna phanganki English singani tara mapandagi lising ani kunithoi fauba chahi ahumgi oina film forum Manipur gi thaupuga da basing khalle Samjer Saba Mangol Jauna Chairman oina khale amadi atopa thaupuga da bamioi nipan su khan khibaga loinana akupa marol forum asidagi khanglaba yagani haina cherol amana khanghalakli Imphal West District Commando Team amana lokhat pachexel thorangi manung channa Thangal Bazar gi Hotel Nongin Mezorkul Delhi Motors Dharmasala Chamber of Commerce Sangai Continental amadi MZ Avenue da thibahumba gi thabak chathakre Imphal West ke Additional SB Operation A Ghaneshyam Sarma gi mitiyang makhada ngasi nungtil pung manga dagina manga ga minute nifu manga fauba chathaki bathi bahumba gi thabak adu da miyoi chahum ga kuntra mari verification chathaki majuda masagi takche sudaba miyoi mapan phagat kibaga loinana makha taba wahang pahong chathanaba City Police Station da pukre hari Kuntrarak Suba Mahiroi Singhi Hak Kanba Numit Student Emancipation Day Lakliba May Kunipanda All Manipur Students Union MSU Bisnupur District 38th Student Emancipation Day Observation Committee na Sinduna Pangthok lagani haidi loinana Thauramasigi Mangoinana Numit Mangani gi over Residential Students Leadership Camp so pangthokani haina Cherol Asana Makhatari Habjek Sanabagi Pau Kunmathoi Suba Challenge ka Veteran Football Tournament ta NCVFC Churachandpur amadi FC EIMI Veterans Game Village ani mai pakre ngasi Kumalampak Artificial Ground da sanakiba Football Tournament ta sige Taranithoi Suba League ta sanagadaba UKFC Uripok match sanaba laktabadagi tournament asigi organizing committee na match asida sanaba lakiba NCVFC Churachandpur the point ahum piraga match asi Mai Pakle Hainai Ayaba Piki. Chathariba Veteran Football Tournament Asigi ngasi sanaki betarahum de Suba Liktana FC EIMI Veterans Game Village na TBSFA Taubung Khokpu Panzel Ahum Anida Maitiba Pibangamki. Salai Holdings Private Limited ki Santang Makhada Manipur Veteran Football Association na Sinduna Chathariba Tournament Asida Tim Konmathoina League Round amadi knockout basis ta lambat taunari. Tournament Asigi Hayeng Mapal Kang Zaibung da tara mari suba amadi tara manga suba league match sing sanaragani.
अहानबा साफम तोंबी सिंह मेमोरियल सब जूनियर गर्ल्स इंटर क्लब फुटबॉल टूर्नामेंट की सेमीफाइनल मैच सिंह साननबा सेम साबा लोइख्रे ऑल मणिपुर फुटबॉल एसोसिएशन की मीटिंग मखादा लमदम असिदगी अफबा सानरोय कया पुथोकनबगी असानबा मीटिंग अमगा लोइनना चही खुदिंगी लेपन नाइदना अम्फाना मखल मखा कया की टूर्नामेंट सिंह पांगथोक्तुना लाखले हौजे जाथरिबा नुपी मचागी फुटबॉल टूर्नामेंट असिगी ngasi मपाल कांगजेबुंगदा सानखिबा तरामंगा सुबह लीग ESU वांखैना SSC सेक्टाबू पांजिल अमसिनोदा माइथिबा पिरम लगा ESU वांखै टूर्नामेंट असिगी सेमीफाइनल चंगबंगमखि जथरगलिबा फुटबॉल टूर्नामेंट असिगी ngasi सानखिबा अरोइबा लीग मैच अदुदना थाव थांगमैबना क्रिस्पसा नावरम थोंगबो पांजिल अनि सिनोदा माइथिबा पिबंगमखि नुपी मचागी टीम मापन ग्रुप अनि थोंगना खाइदोक्तुना सानरिबा फुटबॉल टूर्नामेंट असिगी अहानबा सेमीफाइनल मैचटा ICSA इरेंगबम अमदी WFA कक्चिंग अनिना था असिगी तरानिथोइदा लंबा तौनरगनी CRPF लांगजिंगना सिंदुना इंटर GC बटालियन OPS हैंडबॉल टूर्नामेंट ngasi langjinggi CRPF ground da hokdokre hokdokpugi thoramadu Manipur and Nagaland sector gi IPS IG Rajas Kumar su sarukya ke tournament asi lakliba tang taramathoi fawba chathagani handball tournament asigi ahanba match sta 78 battalion Kohima amasung 109 battalion Mongsangai ga sanaki अहानबा MCA Under 16 Boys Naurem Razningthau Singh Memorial Cricket Trophy gi final da Al Amin Lilong amadi YUC Kwakaitel Moirangpurel anina lamba taunaragani hairi Manipur Cricket Association ki meeting makhada team tarani thoina saruk yaduna YWC Langthabal gi sanabung amadi Hainopok Cricket Ground da mamang thagi tarama thoidagi sanaba haukiba cricket tournament asigi final match thasigi tarani thoida Hainopok Cricket Ground da sanaragani haina Manipur Cricket Association ki General Manager na thadropa chirol amana khanghalakli Mangasuba VSO Trophy Football Tournament ta Panthoibi FC Langthabal amadi A Square Patsoi ani mai pakre Khongjom Circle Veteran Sports Organization na sinduna tha sigi amadagi Tekcham High School gi sanabung amadi Tekcham Kangjebung Jingtham Sapam amadi Sangthel sanabung da sathariba football tournament asigi ngasi sanakiba ahanba league amada Panthoibi FC Langthabal na RPU Papalbu Panzel Mangamari da Maithiba Pibangamki. Jathargliba football tournament asigi ngasi sanakiba anisuba league tana A Square Patsoina 7-star Hairokpu Panzel ahum amada Maithiba Pibangamki. Mighty Horaba 7-star Hairoki Amatangarba Panzel aduna match ki nifuma thoi suba minute Robinson na chanke. Team Konithoina group Mari Thokna Khaidok to Nachathariba football tournament asigi Hayeng Makataba league match ani sanaragani. Mami Tawan Foundation gi saruk ama oina foundation asigi Mami Tawan Pro FC Hainaming Thonba Football Club ama ngasi hokdokre. Mami Tawan Pro FC hokdokpagi thoram adu Jingmairong da leiba Hotel Classic Grande da pangthokibani. Panbayabadi Mami Tawan Foundation asi Manipur da leiba tongan Oriba Singpun Sinduna lamdam asigi chaukat thorang da mai onsinbagi wakhalol da semkiba foundation ni. Foundation asigi members in football masana da thawai yauzabaga loinana lamdam asigi haurakliba naharol singbu masamau fabagi wakhalol lakhananaba mafam kaya da chatna football exhibition kaya sanaduna lakpaga loinana foundation asigi oizaba Pro FC asi ngasi hokdokibani. Tongan ba profession da leiba mioi kangluk khara karamba mioi no haibada kogi nusigraba Manipur sigi karigumba afaba thabak khara da warsu akoina angamba level da karamba khai tawsi haidana sumana wakhal manaba like minded mioi singi tongan ba profession gi lak mioi singi kunba foundation amani Mami Tawan si matam gi oina darkar leraba tuma thabak singi khandoga tawge habasi pandam sidasini football professional singsu yaura aga kusam naraga apaba thabak ra tawsi haba pandam sidi chap manari
state league kind of tawriba we tongan association makha leriba tournament sing si yawjabagi wafam natte sunatagi players sing si ko punjinaraga we hen ami na masak khangbiraba magi lamda mafamam kanaba players sing ka punna punjinaraga apa thabak ra tawsi we mang sing si habise we matamde Arab the bulletin sige headlines amhana myam da thamjari Pauna Bazar ki BT Road ta leiba khongup yonba dukan building ningkhai bada mioi ama sire ahumna sokle Manipur Public Service Commission gi lakliba me tarani thoi nongmaizing numit ta pangthokani haina toramba MCSCC prelim exam matam kaktani yeithokre haina group of aspirants na khanghalakle Liquid nitrogen plant season aduna chahi asigi jun tha fawbada sangom marang kaina fanghanana ba honaragani haina Veterinary and Animal Husbandry Director Dr. Hayes Jawbana phongdokre Amasung tha asigi tara manga fawbagi manungda phangpham thokpa machine sing yan thokta batarabadi akan bukhong jangchang silagani haina All Manipur SMA M scheme 2018-19 ki beneficiaries committee na phongdorakli